today, enemies tomorrow. Aya dia yankasa yenim, aya yankasa ye bra. Aya funny face, chemu abra ne sensem beto monten so. Aya depression oko ya kasa ya genito aya psychiatric hospital. Abra odi ono ankasa ni padi pa atem na odi ni padi atem wie ye krampo de na foforo kopie mu of Father Dixon so na busuafo aya funny face na hu sensem started say ba bonten so na Ghana for edi ya we pa mu di ahrogo go mu ka say sasem we pa dia ha dwiye papa because funny face aye ni mu no nkola nyina president oyobi opa agro yobi a obuche say tambia ne ni adjokita music box no or ye de baby obedru bia o socialize pa na ni sem ya ba beton bonti sen na Ghana for ye papa na brand sem ne beton bonti so ye te se ne yere so krampo ene ni benya kasakasa ma che se ne yele ne kra dia ba ye na be fa na adwene mu kra ama che se ye hu sam pase ye nwa be ma no waboda mama ne yele kasa aware no on ware bi mo se sa ne nyama edi free aware na say na video bi so security aye funny face ekọ ho no ma o ka so akwa akọje ne mba ana so opese o hwe ne mba no krampo no na ye oba no ne ma me nyina ase jo mo mpese o funny face be hu nkwala no na bra asem ne beto mbonti so na ya sefim ye papa ama nkrofo bi eka se aka ya de anka ye na yele Vanessa anka so tumi kira ne chi ye papa na wadane ne chi ade ama ne ndia wanya ade na me ne wo ka se ye nya ne nti ya sanso hu ye social media platform ne so se aya de aya papa anase ya bra ya de anka se ade nyina aya funny face ne hu atono na bra ne hu to no ne yele ababonten agranti interview abra ya kwaku menu ene kasa no okane sam se aya de asa nyukru ne ban den no ka se meile dade sambe wa mi a obetru mi kapa na ne nase futuro krampo de anu kwa na krofo be hu na chese nsem abai wa yi ka otumu so odenu kunu ye pa see ena abai wa na atwe ni sem abra oni eye kwaku menu kasa ewo aggressive show no so me form ntu kwan no sa this e bia once in a while e bia long vacation. Oh, okay. Tom papa who can this? Oh, who am I check kaka? Every year. Oh, we bro year. I bro 1 year. You call Accra no home and no. Sir. Who na person de be kwaku hu na asese. Oh, David. Who say ma baby home a problem kakra bi bape. Oh, David. I say ya fan kura no. Ye ma wu hu. Papa no pepe no kura wu hu. O pepe kura wu hu. Na papa for why the step? No. Na block ya te chum. No. I'm not selfish. I am never selfish. Say, if you know me very well, I'm selfish. Because at the end of the day, me, I would love it, Senka, Metiwe, or Zebia. Oh, and if I know Mama Kwanya there for more bread, maybe the bear trees. Come me home, happy I come down because pressure na no wedding. And see, and I your parents, and your men kwana me boy. And to say, oh, call papa, o come papa, na ma ko hana no so hu saa. Brenda wo famu. Tina say jai wo no so hu bi. Okay. And to Musa babaka, no afemo. Na ne masa makwan na moko. And say normal, but me hu say a year time. Nana friend me say, oh, I'm a be a weekend and a holiday in Caribbean mention. Why not? Okay. As an oba could do our own Caribbean could dinner watch me. Oh, so person you do or fine. So person crying, maybe any problem. Back welcome in life, would you baby? I have to be matured. Okay. Who here say be a bear man or dear beam? There's everything. My baby and crab him. Say, and yes, say be a 1 week be na 2 weeks be na kon nchen e be problem esa sahwe enye hwe see I comfort na wata ya for ma what you say yeah nye se minya na me pra no anaso onu no nyame obe pra me anka all that while no ada na we pra me na se wo adwene bi se ka obenya na ka mo sete se eyire ne kunu na oh there be nye se yire ne kunu but se co-parents but sister na we ka say sisi asa wo ni obi a no I will serious class wo be cry dey obedi aga no I dey serious bia no e bia no so nya obi a serious bia
because mentis wa ka ba bi se ma konya oba foforo bia oba bia na bia nipa yisa e wo de ye adwene ba BBC na ye koye chi a yetime dwene ehu se ade wonfum so we firi ka menya abotra he bia nka ndu se be ma so ehu se ye kra no se ye kra ye mi no problem bia nhyɛ da nyede eni one ye won kra nso miensa efina mesa kofo oba foforo bi efina ko se etina bia oh ye ntena se yiri ni kunu a setup no ka wonu se Brakoko, this is not my decision to make. Okay. Nana ya chair me baby. Okay. What I say? And na enyo bass ne catch be ma say yen konko why. But see mo sakakra man campaign be mo yen. But now be some you say man ya fly. Oh, bomb creative na be ware me. But Brakoko, it's not my decision to make. Say nana ya per se yetna. Or I made my mistake. No, I would not say be free nana. No. Yes, I'm being a hypocrite. Say assembly 100%. Me fa 50, no so fa 50. Okay. Ati ase. Me de ono so ye ne de. And e ka bo mu. Me nya abotre we nya abotre ne the problems ne bai. But as it stands right now no. And I say she ani answer hu ye ho anche. Okay, asemu hu e no. What you say? Ni dogi no. Yeah, hu ye ho anche. Okay. But munnim you no yeah hu. Ma hu. You understand? Yes. Once obi o hold me ni obi tena be 3 4 years 5 years. Onnim no nto ka say me ne wo a. Onnim say na obetimi aye. Ba ye ya anye sa. Ye share September October na menyem. Oh wow. Jana so. Enti no. So stabbing. Enti no. Yeah, who yeah, who ya who sir. So it's not my fault, it's not his fault. It's both of us. We are both at fault. Ti basa be mu na fe na se ma no mu ni mu ho ma sa ko be mu no what ya say. Ansa so anye ba ko mienu. Na ono so ni sa experience ni bi. Enti na so ni mu ma me ma bro mebu ni mu o chere no but o slow ni mu what ya say. But aside everything no, I just wish for the best, that's all. Wow. Yeah. I'm not for say stars me no and I say oba na energy sin adwuma oba ma so yes star I say matsetra no e bo ma I say mentem ho ase because obi agye no di kakra adwuma no me start say ya che but baby I know adu na me nyandru and I was upcoming and me adru sa points I decided to like back off. I say what be ma me a obi yeah nti metra se ama na kwa aba. Wow. What I say na adwuma foforo bia na na ma ye but lamplight in the membe mu bi and that's what he wanted. Okay. Be ma on ka say on na ebo brade o ka say oba de o say oti tina oti yes we are sure oh me Pearsons me na na ya oti me yi bia okay oh okay oh yes no na ni nye ho sa na ni nje ho sa okay nti we yi me yi bibia ebusuafo ye hu mesa ya akomotwetwe ne esi akọ na amanga na fododo ne eka se ma de se ya se mema na be ware bono omuko hia de mu anya de mu pese mu gina mu chi na mbo so mu hu chiro mu a ana se mu skaba mu ntem a na ne mu nim se o ende me le dada isamba wa na se mekunu dada sanso bra na mepew enda wa ye ni de wo pese wo sanso ko da bi Funnyface manje ni de biara da ebi mo so ka se Funnyface anya hwefa wani tu nkwala yi hu na de so be fra o ye li asanso fra no ebi mo so ka se lie momo ye on achu of a lie he for I didn't share to comment section one so oba no be ma ne enfre ne back and say ma Funnyface enfre ne back a high attention TV nti kai say o be subscribe wa like wa share no wa comment e we video sini nyina esom e ade o share ma bonta bom samrane from oh hema echa